mātou tama. Leo mātou o te mitau o le mātou saunginga. O le mātou whaalongo le lo upu whaawina. O matwhai o le mātou vaenga o si o mātou lima. Ale ala mātou sauni le tua. E te tala no mai o mātou tangata. Whamanuia mai le tua nei launga. A walo upu o umana whaawina. O le tangata ia o le tangata whatau waa. A mata a mea o ele nei tae au o ngā tonu. A umana nei launga le vi inga e whaafo i atu i ati oi. Ono suafo Yesu. Amen ma meni. Toi melas taulanga pati mo ia nei tae au. Lilo tua oi fai eselo au leile nei tae au. Turn to your neighbor, tell him, you look so good this morning. Ya, o umana whātalo whātul tātou. Tai nei tae au. La whaftai foi la wona le tua nei avano maulunga wa umaua. E mawhai o na sosoani atu o le upu whauina le tua. Say amen. E le umi se launga. Amen. A se upu e whaina whaamalosia i ati oe le nei tae au. La moa le tātou tus whai tau le tusio. Luka tau pas fun maleiva. Luke chapter 19. A mata whai tātou o le tala masani, tala lauloa, tala te lena, au tupu ai fua tono le, o le kalesia, o le tala le, te lene Fesili i whai aonga. Amen? O le tala le tangata le noi ai, sa kaio. Amen? Waina e lunga la au, waina e lunga la au, ia le tala na la faina fa malo si ai oi ma uli nei tae au Luka mtau pus fun maleiva hai pu mo mua se o se fulu na o e tatou fai tau maile fai pu e ono malfitu malvalu ia ona vave aluifo. Malfai upo se fulu ia. Saule atali o tangata. La maua le utu o tatou launga le lua koinito. Mta upo e lima fai upo se fulu malfitu. Mau masani. Amen. O le mau masani ia. O le nei a fai so se tasi tangata fauia wa mavai me tuai fauta o le nei a faio ya keriso se tasi wa o le tangata fauia wa mavai me tuai fauta wa fa fauina me uma. Amen. O le utu o le tatou launga le nei tae au o le Suiga Fou. Amen. A new change. O le suinga mai leleanga i lelelei. Amen. O le suinga mai i le tuai i le fou. A new change. Ke lo mele suinga. E le whaingo fie. O le fili o le mele suinga. O le whātau nu. Amen. Amen. Changes. It's ele matango fie. Ele langona no fie. Amen. Heo mai suinga tono tato e kale sia fa mai o sole. Amako mai ai ese almenga mako amaka mai ai. Amen.
Ola alu iluma le olanga. Amen. What all the time you're Suiga. Amen. Or the Suiga Fou. A new change. Amen. Turn to your neighbor and say, neighbor, I need a new change. Don't tell the neighbor you need. Just tell him, I need a new change. Amen. Amen. E tofu tatou. E yei meo tatou o langa. Ao e nofo mai lalo. E yei meo tatou o langa. E manau mia Suiga. Amen. It could be spiritually, physically, amen, financially, in your home, amen, your kids, amen. If I made out two mo tatou in natal, all a Suiga Fou, a new change. Amen. Le fo ka ko ye ngai vai tau mo nei vai tem. Ya lo sui fo le kau. Amen. Le ka ko fa ku vivela. Ala wa makan ki mu mai le me. Amen. Va fo I la o la au. Ma ngai al ma tango fi. Amen. Wole ko me maka wa makanga mu sama. O mai pa u fo la. Amen. Ole Suiga Fou. Ele fai ngo fiel melo Suiga Fou. Amen. A new change. Ole tala le sa tatou fai tawai. Tele o tatou fa longo. Ele tangata le o sa kayo. Amen. Fai mai le tala tu spaia. O sa kayo. Ole telona sili is a tax collector. E alu e au mai la fonga. Alu nu leo Roma. Itono o Jericho. Amen. Ele tangata e fia e tangata. So se temia sa wai sa kayo e au la fonga. E ese a la fonga a Roma. Ese foi fa popoi ma le la fonga a sa kayo. Amen. Ele tangata e fia e telo tangata. Ai ke lo nga fa longo lo sa kayo. Oi, ole sau Yesu I Midway. Ole sau Yesu Jericho. Hey Lord, what now? What now sa kayo? E fia va ai. Be fa pe fia mai le tangata le Yesu. Amen. O sa kayo e maua mea. Te maua ainga. Ele popole sa kayo se mea. Amen. Ai ele nga lala le tangata o sa kayo. On mafuanga lea. Fai mai oi. Ka fia va ai ya. Po ai mo I al tangata le Yesu. Heu ia e maua mea. Ala ele nga lala leo Suiga. Amen. He wants to know who is Jesus. And how can Jesus fill the emptiness in my heart? He has everything. The Bible said he was a rich man. Amen. Hello, e mawhai o ngai maua o mea. Amen. Whainga maua o ka vale. Whainga maua o tupe. Ai misia Yesu. Ke lele mea ngai misi. Amen. I sau for le nei tau. O le tau le nei moe. If you need that changes, this morning is your morning. Amen. Fai mai leo wa nau tangata leo sa kayo. E fia va ai a Yesu. Ah, tangata leo. Fai mai tala tu spoia. E lo tangata pe oema. Amen. Elo tangata pe oema. Fai mai. O le tangata ya. Pupu ko ya. Sa. Amen. He's a small man. E titilo atu lungo tangata. E whainga kāla o ngā vaai sa kayo ya Yesu. Awa latu mela yele motu tangata. E o mi ai. He can't see Jesus. Amen. Whai meles tūstala. Why didn't he go pay 2 men to put him on his shoulder? Because he has a lot of money. Amen. Amen. I see. Pero foi atu. O le tangata lea. Ele fia el to tele. O le nuo Jericho. Amen. A wai lo le ia nuo Jericho. O le tangata lea. E tele o na avesea. Ma ave o lato o loa. O na tele ai lea o na mea. Amen. Praise God. Fai maila tangata. Poto tangata. Mai na halu la Yesu ele la au. Halu a mo aku suka molo. Ha elo ilunga. Ha elunga suka molo.
Kia nau e vai a Yesu. O le vaenga mo mua. Whawhea, ona e o Suiga Fou, whai mai. Amen. Whai mai na e lunga la au. Sau ro Yesu. Nga sau a Yesu. Ku lalo suka molo. Vai sao ai lunga. Ya, sakayo. Whai mai Yesu. Sakayo. Sau ia ia. Sau lalo. Calm down. Amen. Vanga mo mua, a whaia ke fia o Suiga Fou, e mga o mia lo saufa, sau ilalo. You need to calm down. O le si mea, le matango fie pe whai kaua de kusilea. O le Fesili, whape fea, how did Jesus know? Le ngor kangaka le ngoi asakai. Amen. E ma whaia wha mai Yesu, sole, sau lalo. Amen. I find my sao Yesu, sa kayo, kau sao along ay ngo. Ben, sao lalo, mawalungal me kina ki ngofo mayai. Amen. Ke mga kui fa oe nga oe ame uma. Amen. An ngay kayo. Kilo ka ko we fa pengai sikin. Fai maya oe se nga oa. Ale aya. Amen. Ale aya. Amen. Ele ai au e ku pe fiau. Ale ai au ku lai malos. Le ai e mga mia lo sau lalo. Ma Yesu sau lalo. Calm down. Sau lalo suka malonga ki ku ai. Amen. Fai mai sa i se tasi fai lau. Si fai lau kala le. Ko ele usela. Ko inga, ko ilunga ko inga. Kumu le kare sia, kumu mafkanga. Ala unga ko inga le, kala le o sakayo. Ala ngai lofu, ngofo me lalo ilon fatua pihol me lai ngofo. Se ma falenga. Ku nga ko inga, ho me lo pole. Le fa me Yesu sakayo saula. Halu ala ia, fa me kala ko inga. La salo, saulao. Koyan, paki ganga. Ki kilo isi. Ko halu ko inga, fa me kala ko inga. La salo, sawilalo. Ala ngofo mai ko lua, me kala ko lua. Daddy ai. Ele o la salo, sakayo. Fa me kala ko inga. La salo, sawilalo ilalo. Sakayo, alu lao ilunga lao. Amen. Amen. Sakayo se sawi ilalo. Amen. Ele o la salo langa valau. O sakayo ben oi. Sau lalo malo masa lafa ke ngofo yai. Amen. You need to calm down. Kako wo fakas. Kako fau fakas. Kako sava vali fakas. Amen. Lua. Pa fea o Suiga Fou. Ai mai Yesu, mo mua sau lalo. Lua. E kakau ono yai ilo fali. I must be at your home. Amen. Pawale jongo kuspaia. Kemio kala ole. O alwa Yesu e failanga luanga fakalai. This is the only time in the Bible you find that Jesus said, I must be at your house. Amen. Jesus will never come unto your house unless he is invited. Amen. Elema fainga laku Yesu ilo fale unless he kala ole fai toto. Ai paua leo kala fa mai Yesu ya sakayo e te tau ono yai ilo fale le asunei. Amen. I must be at your house. Amen. Jesus didn't wait for invitation. He just went in. Le fai mai ele. Fa linga na tonu. Fa ipu luas fulu. Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and walk. Knock, knock. If anyone hears my voice and open the door and allow me to come in, that's when Jesus come in. Amen. He wasn't invited. He said, I must be at your house. Amen. Elma fuanga le mga o Yesu. E alu lo fale ni taya. Ama kongo lo fale. Amen. O mesi lo fale. Amen. E mga mian ko fa sa o mele ku wingo fo. Amen. E mga mian nga vacuum. Amen. Alo fa now. Amen. If mga mian get your children in on. Amen. Fesili oi. How's my house? How's your house?
Jesus want to come into your house this morning. Amen. Amen. He wants to come in and supper with you. Amen. Suiga Fou. A whenga o Suiga Fou lea. O lo whaatanga, Yesu, I te tonu o lo ainga. A te latu e sui uma mea o lo whale. Amen. Sui mea ngai alu momo ai, wa sui mea uma. Sui lo whanau, sui me te alu e fia, e te paki ai, wa fia sau le maru o le tua. Amen. Young people, how's your house? How's your house this morning? Amen. Amen. If your house is not in order, allow Jesus this morning. You come and say, Jesus, I invite you into my house. Come and clean me. Maion mafkanga lau kalbong ho maka mayan. Live. Maion faila unwa. For young people, focus. Amen. Focus your eyes on Jesus. Amen. On melanga la sa kayo. Mga o vai. Mga o kepa kaulai. Mga o se Suiga Fou. E vai te ngata ngoia Yesu. Hey Lord. I find Suiga nga whakanga Yesu. Punbuli. Avea oi. Male tangata Fou. You become a new creature. Alemoni maua tangata lea. Yesu. Ais tangata o ita mai a teu. Whamangalo ai. O ke kawaku uma. Loa loa. Amen. Amen. O tangata wa sui whamataranga. Amen. Wa sui langona. Aisia. O whakanga Yesu ilona whale. Amen. It can happen to you this morning. As you sit there. You have a need. I have a need. You have a need physically, spiritually, financial. Allow Jesus to come into your house this morning and make that changes. Amen. Amen. It's not easy for you to take a step and come up here. Amen. But Jesus said, I am not ashamed of the gospel, but I will proclaim and stand for you. Amen. Ono swafo Yesu. Amen. Amen. Tunatuna na. Praise God. Atatu tu life atasi mailunga. Manayele upole tua. Emana mio le yai o Yesu ilo fale. Jesus needs to be at your house. And then changes would happen. He will transform you to a new person. E te whiu lotu i le moa i se swinga. A ia Yesu e mawhai ai o na sui lo wolanga. I invite you to come this morning. If you need that transformation, in the Yesui ato toa. Molo avanoa le nei tau. O Yesu lava I o le tali. E manau mia oe, manau mia au.